ngasi nungthil phongkiba tongan pause kharagi collection miyam da khudol tamjage manipur da lona yadana changlakpa mitop singna ichau thokle Anglo Kuki war Haiba Pandup ama India gi history da Leite Haiba UNC gi wafam nungthil pause gi chifong ama oiriba wayal kati dagi lokhatchadaga thamjage Myanmar amadi Bangladesh dagi kanglon kaina changlakpa illegal immigrants singna Manipur da ichau thokle haina United Naga Council UNC na thadorokpa chirol amana phongdorli council asigi information and publicity secretary James Hauna Kuyek Piduna Thadorokpa Chirol Amanhai Hauzik Tokliba Kangluki Hana Sunaba Sina Naga Puruki Muising the Su Chauna Kudong Sadaba Mayok Nahale Kukizo Furuki Muising a Tongan ba authorities sing the Pishin Kiba memorandum da Yumpam Yaudaba Wapong Kayamarum Yauba Tengnade UNC na Manipuda Hauzik Mitay Amadi Kukizo Puruki Marakta Tokliba Hana Sunabagi Tokdok Shilhanaba Angamba Takta Honaduna Laki Adu Lebak Tibadagi Watok Ase Matam Sana Lushinhanba Ngamdana Lady Watok Ase Mari Lena Kuki Job Puruki Mayor Singna Thadorokpa Warol Amasong Tongan ba authorities sing the Pishin Kiba memorandum da Nagagi Puwari Semdok Sabdokpoga Loinana Naga Miam the Ikaiba Pibagi Wapam Kayamrum Yoba Tengnay Kumza 2016 da Anoba District Sing Sankibagi Mayokta Nagasing Yaning daba Pongdokpagi Matangda Chirolasin High Senapati Amasung Sanjal District Saruk Kara Loktolaga Anoba District Sankibagi Tong Adu Lengak Bada Kudongsana Bani Haibagi Mingda Kuki Sing Pelan Naba Pakalakba Taurangni Kuizo Furuki Miyosingna Union Government Israel gi Prime Minister European Parliament Amadi United Nations Singbada Pishin Kiba Memorandum Sing the Puwaribu Lana One Tokpiba Wapong Kamrum Yauri Kumza 1917 dagi 1919 Paubada Anglo Kuki War Toki Hairibadu Aranmani Hairiba Matamaduda Ukrul Chandel Amadi Tamelong the Laiba Naga Nupi Amasong Angang Sing Harpaga Loinana Yum Mai Taki Bagi Tong Chachaki Banihari Makatana Manipur Tokliba Hana Sunabigi Tokdok Ning Tarang Toraga to a Lakibani Haiba report Yo Pam Tamzage Manipur Tokliba Kangluki Hana Sunabagi Wato Ase Matanta Torokiba Te Akanana Tarang Toraga to a Lakibani Haina Independence People's Tribunal Gi report na Fong Dokre New Delhi Dangarang Pongkiba Independence People's Tribunal IPT Gi report na Hai Digital Media Gi Kutang da Kanglup Amana Atopa Kanglup Amada Koshauna ba Pon Baya Wafong Kaya Sandoropana Maram Oirga Mite Yamasung Kuki Job Puruki Marakta Nungsina da Bagi Chang Hengalakpane State Ki Mari Lainaba Authority na Su Hiramasugi Matangda Matamsana Tabak Paket Pa Ngamogde Matawasumna Kanglup Ki Hana Sunaba Tawdok Asi Nongma Nongmagi Pibam Lusilaki Bani Haina Su report Aduna Fongdokli Kumza 2024 da People's Union of Civil Liberties PUCL na linkhat kiba Tribunal asigi Chairman Supreme Court ki Judge oiramba Korean Joseph na oiri High Court ki Judge oiramba thabaktagi photaraba IAS IPS officer oiramba sing advocate aiba professor journalist human rights activities na chingba masak naiba miyoi kayana member oiri lamai chatrukka maudamari panba report aduna hai hauzik su mayum makai mai thadok pi Miyoi Lising Humpu Hena Manipur gi Tongan Bamapamda Hangba Relief Camp Singda Changjapam Lauduna Lady Awabat Taraba Miyoi Sing Adu Karamba Matamda Masa Masagi Mayumda Hangadagi Haibadu Tambangam Daba Pibam Amada Lady Tribunal gi report na Hai Manipur High Court na Kumza 2023 gi March Kungatareta Mutation with Schedule Tribe status Pinabagi Matangda recommend Taukiba Aduna Kuki Jo Puruki Miyoi Sing Amadi Naga Sing the Nungnangba Pon Bagi Kudam Mayek Singna Uba Panki Court ki Yatang Adugi Mayokta Kumza 2023 gi May Ahumda Chingi District Singda protest relay Chatki Relay Ayamba Ingtapa Lushin Kiba Tarabasu Mapam Karada Pamdabu Tawdok Tolakbadagi Manipur Sinba Tungna Kangluk ki Hana Sunaba Tawdok Tolakibani Atopa wapam amana chingi mapam ayambada kuki singna popi pambi thazilakpagi matangdani haina palladuna report aduna hai nongthomam birena chief minister oiringaida war on drugs lakthokibaga loinana popi pambi sing mangta anbagi thorang lokholakpana kuki singda amuk hena khoshaunaba ponki Bisnupur Churachandpur Impal East Impal West Kakching Kangpokpi amadi Senapati na chingba tongan ba district singda leidiba miyoi kayaga unaduna wari sanaraba matungda tribunal gi report asi phonglakibani
ꯄꯟꯕꯅꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯍꯧꯗꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯐꯪꯂꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯨ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯧꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯇꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯏꯪꯇꯞꯄ ꯐꯤꯕꯝ ꯍꯟꯖꯤꯜꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤꯗꯦ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯈꯔꯅ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯧꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯨꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯍꯧꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯜꯂꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯨꯅꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯤꯆꯪ ꯃꯤꯈꯥꯏ ꯅꯥꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯄꯥꯎ ꯐꯣꯡꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯆꯨꯝ ꯑꯔꯥꯟ ꯀꯨꯞꯅ ꯊꯤꯒꯠꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯎꯕ ꯐꯪꯏ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯄꯥꯎ ꯀꯌꯥ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯨꯅꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯛꯊꯣꯛ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯏꯟꯗꯣ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯕꯣꯔꯗꯔꯗ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯅꯕ AR ꯄꯔꯁꯅꯦꯜꯁꯤꯡ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯋꯥꯔꯐꯤꯌꯔ ꯇ꯭रेनिंग पीगदौरी लेबाक असिगी नॉर्थ ईस्ट रीजन की सरुक अमा ओइरिबा इंडो म्यांमार बॉर्डर परिंगदा आइन कायना इलीगल इमिग्रेंट्सिंग अमदि ड्रग यावना खुचु खुलाई कया लालोनबगी थबक चथरिबा असे मपुंग फाना थिंगनबा बॉर्डर दा डिप्लॉय तौरिबा लेबाक असिगी ख्वाइदगी लीरबा पैरामिलिटरी फोर्स अमा ओइरिबा असम राइफल्स पर्सनल सिंगी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी हिंगतहनबा मॉडर्न वारफेयर ट्रेनिंग अमसोंग ड्रोन टेक्नोलॉजी मतिक चाना पीगदौरी IIIT की मैकैदगी बॉर्डर ngakliba असम राइफल पर्सनल सिंग एडवांस ड्रोन ट्रेनिंग अमसोंग रिफ्रेशर कोर्स न चिंगबा ट्रेनिंग मतिक चाना पीदुना मतौ करमना ड्रोन फाइट ऑपरेशन असि सिजिनगदगे प्रोटोकॉल करमना मेंटेन तौगदगे हाइबा यावना चिंगी खुदोंग थिनिंगाई ओइबा जगासिंगदा सर्विलेंस अमसोंग लॉजिस्टिक सपोर्ट यावना स्किल ट्रेनिंग कया पीगदौरी 1835 ता लिंखटकीबा असम राइफल्स असी हौजिक फाउबा आर्मी की ऑपरेशनल कमांड मखादा लैदुना नॉर्थ ईस्ट स्टेट छिंग मरुओइना मणिपुर नागालैंड मिजोरम अमसोंग अरुणाचल प्रदेश अमदी म्यांमार गा लोनरिबा किलोमीटर 1493 की ngangkhai असी ngak सेंदुना लेरखी पैरामिलिटरी फोर्स असी करिगुंबा कांदा क्रॉस बॉर्डर क्रिमिनल मिलिटेंट अमदी चिंगी खुदोंग थिनिंगाई ओइबा जगह कयाना मरम ओइरगा पोरस बॉर्डर सिंगदा आइन काइना मिटोक कया चंगसिलकबसिंग असी थिंगनबा होनबदा ऑपरेशनल गी ओइबा सिंगनबा कया अमा थेंगनरी अदुबु IIIT की मटेंगना पीगदौरिबा एडवांस ड्रोन ट्रेनिंग अमदी रिफ्रेशर कोर्सिंग असिना असम राइफल्स पर्सनल सिंगदा हेना ऑपरेशनल कैपेबिलिटी हिंगलहलगनी हाइरी पनबा याबदी असम राइफल्स की कंबू सिंगदा एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी पीनबगी मतांगदा असम राइफल्स अमसोंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनिगी मरक्ता MOU अमा साइन तौनख्रबनी